Asawa ako ni Diana. Makaas-asawa akong. Asino a Diana dayta Janaw? Taga-sabali nga ili nanang. Ay katyam amumpay mo't kada kami Di mi payla nakit-kita dayta anubiam asawa umaw. Sige nanang. Yawid kun to no bigat di ti balay. Tapno makita kan maam-amuyaw. Ngamnay, jak kayat ti asi-asi a babae Janaw. Ti kayat kaw, daytay nasinaw a babae ti asawaam. Da nasinaw kamat a lalaki. Iso atay maibagay kan katipilyam, Ha? Di ka mga asawan no second hand tumulaang. Ay oray aw-awan. Kaya't dak nga tadag iti dadakkel mo, Jano. Katuan Apay kumaasaan ngay. No asino ti kayat kaw, kayat dameten. Sapay la ko mga ruda. Ang mga numaupay da kanyak, numaamuan da ti sitwasyon ko. Saan? Awan bibiyang da kanyak. No asino ti kayat kong asawaan, siyak ti masurot. Apay, isudaya ti mga sawa kat siyak mag. Ngala, agsagana ka, ta ikuyog ka iti balay may. Kayat da ka amam-am mo, nagiti dadakkel ko, Diana. Nanang, tatang, iso ni Diana, no Biag. Diana, isuda nagiti dadakkel ko. Naimbag nga oras yun, Nana, Tata. Kastamot kun ka balasang ko. Ha? Isaw ti ibagbagam anubiam, Janaw? Huwan tatang. Tulagan tayo kumanti kasarmi, tayo kalay sakon ni Diana. Janaw, di kay palagdardaraso daos. Paliiwan nyo pa iba't nga umuna No talaga ada kayo tinaikaray para ititunggal may sa. No saan kayo amay lawlawan. Kap-kap na kanmin titunggal may sa tatang. Ay ayatek unay ni Diana. Kat ay ayatin nakmag. Ala adan samot urnong mo. Di mga sawa ka no kasta ti kayat mo. Di kay agdardarasudos ko nakmag. Panunutan nyo pa'y anaimbag na ita. Diana, balasang ka. Mabigbig na ka di pa'y. Agwa. Kasla, anda nakakit kita akada kayo, tata. Jakla malagip no sa dino. Di ka kani agin na di amo, Diana. Amok nga agin-agin kalaang. Ngamno siya, malagip kalaunay. Am-ammo ka. Ha? Ha? Nagam-amuan nyo nga'y tinobyak, tatang. Damagam kan kwa na, Janaw. No maamuan ni nanang mo tinapalabas tinobyam, sigurado adi na kayat aparakin ka, Janaw. Amok day nobyam. Ado tinagbalin nga asawa na. Kan ada anak day jay. So ada say-saya at no sinaamaw. Amumatan ti kina-istrikta ti inam. Pangaasiyo tatang. Diyo ko man sasawan kaninanang ti may papaniti dayta. Urayin nyo ang makapagkasara kami sayon to ibaga. Kaawan ton ti maaramidan na. Ay, sana mabalin adi na maamuan. Dauray siya kadyak kayat akas kenkwa na ti asawaam. Pilimut atay maikariken ka. Tay nasinaw kumamot a babae Nakasta, talaga adi kay malapdan ang mangibaga kaninanang itidayta, tatang. Saan, Janaw? Isaw, aladingitag. Sige nga raw. Naibagayaw. Mapilitan akmat ang mangibaga kaninanang nga eksyo tinobyak. Inaklon ni Diana kanyak ti amin, tatang. Ex-GFU ka no. May sa kayo ka nagtinagbalin a boyfriend na. Makatawin ka no ang nagkinaawatan kayo. Saan nga amo ni nanang ang nag-chicks kayo? Inlimod yun dayta kenkwana. Numamuan ni nanang dayta, sigurado asinaan na kayo. Pagtalawan na kayo. Amo yung matan, tiginasilosan ni nanang. Ay, ala, pangasim, di mo ibagbaga dayta. Agululakit di dayjay. Kan may sa napalabasan dayta.
Amuyo ti ugali ni nanang tatang. Ure na bayagan na pasamak, agselos lata. Kitaan nyo man, di natayan nga eksyaw. Pag-imunan na pailaan. Ha? Iso ano diyo kaya't amamuan ni nanang ti may papan iti napalabas yu ni Diana. Diyo ibagbaga ti may papan iti napalabas ti nobyak. Anya? Apaya kasla maikulkuleng ka, Tinong. Anyat pampanunutam. Ha? Pampanunutak nga raw jay anak ta. Kaya't nanti mga sawa. Ay, wan nga rod. Ngam kasla saanan abalasang Genubian na. Kasla nagan anakan. Nadlaw mo lakay. Ha? Oo nga raw. Nakadkadlaw mag. Nagdakkel jay bilbil na. Anya nga tati kinayat ni Jano iti dayjay a babae. Bak nang nga ta? Diyak mo kasla saan na mapagtalkan na dya babae. Madlaw iti panagsubsubil na. Ha? Kasla anderen nanto ti anak ta. Iso nga upayam laengan ni Janaw. Ibagam ta sumapol iti sa baling asawaan na. Ibagam atay awan bilbil na ti armen na. Angam na di mo ibagbaga nga imbagak Basta pagparangam asikalaang di saan ang mga yat itinubya na. Di nakiramraman wine. Anya? Naimbagkan ka tamas patsin na katyanag ta. Angam no siya. Di nakdengdenggan na jay. Ay, ngam no talaga nga isuti kayat na nga asawaan. Awan maaramidan ta lakay. Basta upayam bakit. Bareng denggan na ka. Mabutengak ngamin. Ang mga no anderen nanto jay anak ta. Ay, ala padasot to akasarita. Ngam no talaga akayat na dayjay a babae. Awan maaramidan ta. Apay, di yu kayat ayan ni Diana para kanyak nanang. Talaga ka di abalasang dayjay a babae, anak ko. Uwin nanang, awan pa'y nakikasaran na apulos. Kaslamo ngamin saanan abalasang. Madlaw iti pamagina. Saan mo't ngagpapada ti pamagi ti babalasa? Kan sexy idi ni Diana. Limukmag lang amin, so akas dyan. Naliwayan na ti bagina, gapoy ti katatrabaho na. Anya trabaho na aya. Nagtrabaho idi iti inuman, ngam kahera saan a waitress. Anya? Basta ay ayatak ni Diana, nanang. Kat pangaasyaw, tadi kay kumaagbalin alapod iti panagkasarmi iti nobyak. Jano, mabainaksan ang makikalay sa kan ka. Taapay mo. Jak mo nga mininamnama at tatang mo gayam ti sigod a customer ko idi. Kat nagbalin pa'y a boyfriend ko. Kat anya nga ron. Napalabas mo tan dayta. Ayos lang dayta, Diana. Awan problema kanya. Anya langan nga ti sawon ti taon maamuanda nga ex ko ni tatang mo. Awan mo ti makaam mo. Datayo lang kada tatang ti makaam mo iti dayta. Ken di ka matanagan, ta binilin ko ni tatang. Adi na ibagbagay ti ure asino ti may papan iti napalabas yo. Nungay maamuan ni nanang mo, anyalat sawunan ngay. Di nang tumaamuan dayta. Di ka matanagan. Basta agkasartan. Ni Angeline la kumanti inaram ni Janaw. Ubing pa'y kan napimpintas. Kan nasingpay. Natulagan ti kasarda Jano kundayana. Awanan ti maaramidan ta. Kaslag bibisin tumat iti babae na diyang anak mo. Dila nakapilimutan iti asawaan na. Ay, agbabawin to na jay. Madlaw nga min asaan na mapagtalkan na jay a babae. Sigurado nga isukat nan tao ti anak ta. Saan mo't siguro? Madlaw mo't ngay patpatag na ti anak ta. Ay ayatin na pala ita ta nabiit na pa'y.
Angam no bumaybayag. Sigurado nga isukat nantaw ti anak ta. Kita ti panagrup-rupa na. Nagposkol na make-up kan lipstick na. Kasla agpapaarma kanayaw. Ha? Kasla manggargari a kanayaw ti panagrup-rupa na. Saan mati ko nak? Ay basta. Diyak kayat na niya para iti anak ta. Isu at tulungan nak amangupay kan kuana. Tapno sinaan nan na niya babae. Narigat ti mailawaan bakay. Makamumutan ajay anak ta, lakay. Problema nanday ta. Isumot nga rod ti kayat na. Awan maaramidan ta Nay, apay nga agim impake ka, tinang. Mapanak ijayan ti kumparek ijay Isabela. Inak man agbakasyon. Anya, kaano amapan ka? Intun parbangaon. Anya, kaano kasar ti anak ta intun biga? Pumanaw ka? Sino nga iti kadwak amang imarcha iti anak ta? Nagadok aka kabsat mau. Isuda pala ti mga sandi kanyak Basta agbakasyonak. Amo ni tatang akasarmi ita ni Diana, pimanaw. Ay, jak amo iti dayjay nga amam. Jak maawatan. Nadlaw ko ngamin adi na kayat ni Diana nga agbalin a manugang. Apay kano adi na kayat? Imbaga na kaditi rason, nanang? Basta ko na asaan na akursunada aparaken ka. Tani Angeline kano akalugaran tayo ti kayat na kumaaparaken ka. Dahita kadilaeng ti imbaga na arason? Wen mo tanak ko. Alang arod, agsagana kayon. Ta 10 minutos langan, mangrugin ti kasar. Nalpasan ti kasar. Ngumapay at ipay laagawid dagiti partidos ni Diana, anak ko. At dadapay mula dito ibalay. Asino dagiti nga uping aya? Kakaanakan na. Ay, kwa, nanang? Saan? Anya nga rod nga ay, kalugaran na. Anak na. Anya, anak asasawa mo dyan, no? Ay, di nakmanlukuan. Wala nang. Anak ni Diana dagiti alima. Anya, apay ngay adi mo imbaga day ta idiinyam amom kada kami tinubyam. Pasensya kayo, nanang. Sigurado nga min adiyo kayat ni Diana no maamuan nyo ti kaadat anak na. Isu nga inlimod mi ti amin kada kayaw. Anya, ay inalilaw dak. Kasanupay ama kapag sina kayo ita, kat nalpasan ti kasaryaw. Nanang, Kat, sika ti mang Biag kadagiti limang anak ni Diana, sapay nagaduda. agtinulong kami ka ni Diana, nanang. Anya nga'y, di hustaw ti atap ko iday. Kunagtumit ngamin ken ka, Norma. Jakla impagarup ama kamanugang ta iti kaskin ni Diana. Agin babalasang ti jaski a babae. At damot gayam limang anak na. Ay kaasimot ti anak ta. Mapasubo amang suporta iti saan namot aputot. Ay, wan nga ron Agam ibagata ta lumasin da iti pagnaidan. Saan lang agyan dito'y balay? Nasaysaya at no dito'y balay ti pagnaudan da. Tapno makita ta ti trato ni Diana iti anak ta. Abangan no parigatan na iti husto ni Janaw tinaong narigatan. Aglangan ka iti trabaho mi ita Jano tama iliwak manan kan no may saal daw saan ka makita. Sayang ti aldaw ko aglangan akmanen. Kan nagadon ti langan ko iti trabaho. Alamat dun, aglangan kan tag-relax tamanan. Agid idatakit ding agmalmalong. Agmin nasahi tatap no makarelax ta. O, sige nga ron. Sikati makaam mo, Diana, my love. Apay, di ka sumrak iti trabaho ita dyan, no? Manual dawon adi ka simsimrak. Awanan na lang. Naikata ko ni ti trabaho. Anya, apay ngay,
Ano ka nung aminan tilangan ka? Apay nga main nga karalangan ka. Say-sayangam ti trabaho. Sa bagay, awan pa'y mutkit di anak yu iti asawa ma. Bayam ani Diana ti agtrabaho, ta iso ti ado ti anak na. Si kakat ti bang biag kadagiti 5 anak nan, naglalay nga nan. Kwartayo man kit di nanang, pumulo dak. Pangalaak ngay, awan kwarta, tawan mo trabaho. Agpaspasada mo't ni tatang iti tricycle. Well, ngam di na ititad kanyak ti matmatgadan na. Iso ti mangiduldulin iti kwarta na. Adaman inala makwarta kanya kaon. Saan la anam na minsan? Namitlaw na di mawat ka kanyak djanaw. Ita dumawat ka manay. Bayadak to ka di tatang. Amuyo mo it nga awan ng trabaho. Katnay, agenrol man ang nagigya apu ko yaw. Apu ko asasawang bag. Saan may nga apu ko nagigya? Saan mo't ang nagtaod kan ka nagigya nga anak na? Ibaga mi di asawam, ta sa pulon na ti amma nagidya anak na, ta dumawat iti suporta kadakwada. Awano nagiti amma ti anak na, ta manipod impas ngay na ida. Nagpukaw da ka no, nakaslasaw. Kun saan na ka no nga minasigurado, no asino ti husto nga ama nagiti anak na. Di kan tumot nga min nagpampanunaw. Anya ngay. Di mapasubukan amang suporta iti saan mo aputout da tayo kit dahin ti mang suporta iti saan tayo mo't akadaraan. Di kayo mo't agsaw iti kastaa ta di yo amaw. Amang ano da kayo ti may nga ama nagiti anak ni Diana. Aguli mo ka man. Saan man mo't at tila sasawam yanaw. Tilalaw-lawat ang mic. Inton adda makanggagkad ka. Kan may sa awan kinapudlo na itang ibagbagam. Di yung may bagatatang. Tamay sa kayukat nga rod nga ex ni Diana. Idag trabaho pa'y iji inuman. Isa amang tad kayo iti kwarta. Tano saan? Agibulgarak iti palimed. Ala. Mabit lang nga rod na mang tudak. Ure, di ako nagtrabaho bakit? Tadamat ni tata nga financer tayo. Amangan numauman to amang tultulong kada tayo. Kasano tayo ngay no kasta? Saan? Taamin akidawag ka ni tatang kat itid na. Di mo makita aya, akanayon ti panag-overtime na. Tapno adalang maitid na kanyak akwarta. Mabutang ngamin nga ibuking ko kaninanang. Ha? No ibagak ti may papan iti napalabas yo. Sigurado nga agungat na dyan, kat papanawon nan ni tatang. Di nalakit di mapakawan. Awan mo't sabali apapanan ni tatang, tanin nanang tinalawat ti dagana. Ay kat kaasimot di amam ah. Maparigat iti trabaho. Naguyong idi ubingak pa'y. Kanayon nak amalwon idi. Iso nga adayo tirik nakken kwa na bakag. Ibagata kadadjanaw ta lumasindan iti pagnaidan bakag. Siyak mo't ti maparigat ngagtrabaho. Ta dumanawat mo't jay anak ta kanya. Jay madugang talaangan ti papanawon ta. Ikuyog na dagiti anak na. Naimbag no umanugot ni Janaw. Jakpat siya na masinaan na dya asawa na. Madanaganak nga raw. Ang mga nuparigatan ni Diana ti anak ta no lumasinda. Madlaw ngamin akayang kayaan na di anak ta ka. Ay kat makaamumutin ano agpaandar iti asawa na wano saan. Basta lumasin da kuman. Apaya pilitin da kami alumasin tatang. Mabuting kayo nga da maibulgar kaninana? Ha? Anya ang maibulgar asasawam mo't dyan Tangay papanawon na kami ni tatang diti balay. Panawon nga rodan tapno ibagak ti agpayso ka na kayo. Pasensya kayong tatang. Jak ko man ibaga na ito'y kaninanang ngam pilitin dakmat ngamin. Janaw. Jak itulok ada kami ti mapaksyat iti balay. Iso nga ibaga akong ti agpayso. Ta sigurado ada kayo ti mapapanaw diti balay. Anyat ibagbagayo. Di kay maawatan. Nanang, kinapuno na.
chicks ni tatang ni Diana, idi saan kami pa'y anagayan ayat. Inlimod na ti panag-chicks na. Impod no ni Diana ti amin kanyak. Awan inlimod na. Anda. Pudno ka di timbaga ti anak tatino. Pakawanan na kumanorma baka. Uway, pudnaw. Napalabasan na ka. Makatawon laeng anagayan ayat kami. Unyo? Sige, panawan kayon. Makamu kayon ngagsarita. Sigurado, adda mapapanaw no madamdama diti balay, Diana. Kaasimot ti amam ano papanawon dan Jano. Gungkuna na iso ti imo na amang papapanaw kada tayo diti balay. O di, imbaga kon ti amin kaninanang, tapno iso ti papanawon dan. Jano, Pinanawak ida iji salas nga agsarsarita. Kasta unay apong tot ni nanang itinamuan na. Janaw, umay ka! Ninanang mau agad atake! ha? Ala, matatake ka no ni Nanang. Sus, umay ka bakit? Mapantay ti ayanda. Apay nga yakastamot ng tinagtungpalan niyo. Nagatake ti ilam gapo iti imbagam janaw. No apay mat ngamin at ila imbagbagam kan kuana. Kat agpay sumot amin nagitimbag tatang. Uy, angam di mo pinanon o ti mabalin nga ibu nga ti naramid mo. Sorry nanang. Basol ko ti amin. No jak ko maimbagbaga ti may papaniti naramid ni tatang. Saan ko maakasto ti nagtungpalan niyo? Nasaysay at no lumasin kayo ni ti pagnaidan janaw. Tano diyo patganti kayat kaw. Saklangan ti pumanaw. Saan tatang? Pangasiyo ta diyo panawan ni nanang. Kasimot. Wala. Da kami ti umadayo. Kat agsapulak manan iti trabaho. Pasensya kay lakuman kanyak tatang. Sapay ko mata mapakawandak. Ala, bye-bye amon na ita. Sa aklunak mait, nga damat nagbasulak iti inam. Banag apagbabawiyak. Sa nagilimudak ken kuana. Iso nga inkarik iti bagay, ajak bye-bye an ni nanang mau. Ket sapay la kuma. Ta agimbag metla adagos ni nanang mau. Ay naman ng Fatima, long time no see. Ita ka lang amin nga agawid manin dito Pilipinas. Wan nga rod, aning. Nag-awid akong makabanog matag ubra ija abroad. Awan pa gusto nga ina na ijay. Ti pa nag-inanam lang ija kat oras ti pa naturog. Nagrigat. Ay na talaga ang narigat ti agbalin nga OFW manang. Tanapadasak mat idin ti nag-abroad. Ngam jak na anusan. Iso adya akong nagrenren nyo iti kontratak idi. Ay, wan adagayang problema kading. Anya day tamanang? Ay, kinagpaiso na. Nag-apa kami kanila kay ko idi napalabas. Giste nga rod sinina akon ngam nagpromise mat nga agbalbaliw ka no. Nga sulnitan na tinagkurangan na. Iso nga pinakawan ko inikak pa iti may nga syansa na. Apay ayamanang. Ay, ti amok, ada balay may nga sang putak manipod abroad. Taka na yon ti pauit ko iti kwarta nga pagbalay may kuma. Ngamahin na. Awan mat gayang balay nga masang putak. Anya? Nangus-usaran na ngay iti kwarta manang. Imbis-bisyo na Masursuronak nga rod nga perme. Imbaga tahang ko nga impawit amin nga kwartak. Urekas ano katadalat tamat na iduldulin ko. Kat nasayaan tadda na ilasin mo kwarta manang. Awan nga rod Katahin na problemak no yan na ti pagbalayan me. Ti pag-iyanan me. Ha? Iso nga makipakpak kasi akman kanya maning. Ay, ito ko mapaytawid mo nga balay dagiti dadakkel ta ati pag-iyanan mi pailangan niya. Ha? Kato naman awan problema iti dayta.
Ngam ano san tayo tani, saan mo't adakkel to'y balay? Wanahan nga problema data, adi ang aning. No kaya't mo papintasan tayo, siyak ta gastos. Ha? Usaran tayo dyan duldulin ko nga kwartak nga nabuat-buat eh. Adakan ka amanang. Tano siya, awan maikarit ko apag patarimaan iti balay. Tani, amo mati ka sa saad ko. Siyak amang isaksakad ka dagiti dua nga anak ko. Taam mo mat nga intarayan nak dagiti nakirelasyon na. Maawatak data. Isungarod nga tulungan ka, tamas asya na kanyam. Asino ko mga itag tinulong nohaan nga datang agkabsat. Ne, chocolate man takan ka ng Fatima. Mabisinak nga rud, Robert. Mahan ka mata. Nagsamit. Awan hilig ko iti kasta. Itong sape dagita yung sangput mo manipod abroad. Nga rud, may ibusan. Di ka pala impadawat ka dagiti kakanakam dagita. Ay, sayang mata. Patamumat nga paborito te kastoy. No ngamin mabisbisi na kay di abroad no, kas dyan nga ang gubobrakat dahito ti pamadput ko. Kasla nga mabangbang aran no mga nakiti kastoy. Kay, kasano? Agnedan dito'y balay ti kabsat mo, Fatima? Katuanan awan mat sa bali nga papananta. Si ka ngamin, nuhan mo ko mga min nga winalwaldas dya kwarta nga impaw-pawit ko. Di ada ko mabalay tatadta. Di mo't napakawan na kung bakit. Lipatan ta ka din tinapalabas. Ta nagbalbaliw akong. Agsingsing pagit akong akanayon. Unay kato'y pang Miss Universe ti pintas nan ay ang asawa kong. Ay, anak nga kay Liten. Angay, taro, Ayun na. Si Mangput ka maggaya man Fatima balasang ka. Kaano pa si Mangput ka manipod abroad? Idinapan nga lawas, Tata Amado. Awan pa sa lubong ko kanya yo Pasensya kayon tahang ko nga nasangsang o tinaggat-gatang. Uray toothpaste la kumaano sabon kat awan nga talaga. Ay na, sa anak mo't ngagsalsaludsaw diti pasalubong. Tinapatag, nagkikita tayo manan. Ken, nakaradkad ka anak kaawid. Wan matkit dia. Ngam jay daddo mangamin kat agdamag da iti pasalubong. Nga kunamlan no asinuda nga agdamdamag iti pasalubong. Kat idinag-applyak nga nag-abroad kat awam matim papabalunda kanyak nga uray piska o no tuyo la kuma. Kas lakit di nga dem padulin da kanyak nga igatang ko iti pasarabo. Angaw nala siguro mo't abalasang ka. Ay han nga ang angaw lang dayja tata. Talagang agbirok da iti pasarabo. Awan kit diti babaen da. Napos kulti rup-rupada. Mala, bye-bye idan Fatima. Aywan. Di mo't naggapu kay di balay da aning akabsat mo. Ay, awan. Apay aya? At da ni aning ijay, pasyar kuma. Ha? Wey, kurso na dam jakabsat ko, tata. Uy, hindi naksamag kayat. Maikatlon da ito agundaway. Panang sarungkar ko na. Medyo madanaganak. Ang mga nubasti din na kon. Sabagay. Nalawati dagam niya. Saan mo't unay? Sakto laeng? Kandak kalye balay mo niya. Sakto laeng? Ay, no siyak ni aning, kayat ka. Ha? Nga madamat gamin ng asawak. Sige, aramam diya kabsat ko tatulungan ka. Kayat ka nga para kanya na, tanasingpat ka nga lakay. Kanalawati dagam. Pakakitaan pa ni aning iti kasla kanyam nga ay. Swerte na kit diata kurso na dam. Agpasalamat kit diata, kinayat mo nga uray duwa ti anak na iti kinabalasang. Ay boy, san alapod da ita, Fatima. Ibilang ko, kas pudno nga anak dagita anak na. Ay, mayat nga rod ano kasta. Agbagbagay kayo kanya ading ko. Ilakad nakman nga ron, Fatima. Tulungan ka, Tata Amado. Pa-extension ak dato'y balay tayo niya, aneng. Tapno lumawa. Adda ngamin sumangpat nga package ko kat.
Ay, awan pa nga kabilak. Medyo adu dagi dyan nga package. Kat si kalat na Manang. Si kati ag desisyon. Tas si kati akin kwarta iti maaraman. Wan ag business akman itoy. Aglako akiti syukulit. Kat awan mati pa nga kabilak iti ilako. Nukas na. Ijay abroad ti pagkapuan ti ilakom at chocolate, Manang. Wan imported ti ilakok. Padasak man taglako barang mayat. Ay, wan gayam. Apay awanan balak mo nga makiasawa. Awan iti panunot ko day Manang. Uray taadan doang anak ko. Tano makirelasyonak manan. Ang mga no isukat dakto manan. Nadidigra akon Manang. Diyak kayatan ti masakit nan. Hanmat nga amin nakatmang lolo ko. Adala tamat na singpat. Kanhan man kami nga dagita gugwapo kan ubing ti pilpiliam. Diyay nataanganan ti kitaam. Diyag tawon iti 60 nga agpangato. Ta sigurado nga hanak nga isukat. Ha? Damag ko nga agar-aram ka nun itatama do kanyam. Wan nga ron. Laklakayan mo't day dyan nga agaram-aram. Ay, han mo nga ibagbaga ti kasta. Tauray lakay ni tatama do kat nalawa di dagana. Kandakal di balay na. Ha? Padasam ka diti makirelasyon iti lakay. Tapag kumpirm ida kadang iti babaros nga nakarelasyon mo. Ay sus! Kunamsa! Mayat ti makirelasyon iti lakay. Nadungot ilalakay. Ha? Anyalat sa wendag iti taon nga inulakay ti pakirelasyonak Manang. Apay ngamin nga dagiti tatao ti panunutam aya. Baybay amano niya ti bagada kanyam. Hanmat nga iso ti mangpakan kanyam. Kada kayong agiin na. Manang. Hanmon nga paluspusan ni Tata Amadu. Sayang dayjay. Nawampi asawa kakat agparmakan yan ha. May mayatila kay nga karelasyon aning. Uri agpinos tata. Agbalin kanto nga naragsak tanadong utila kay nga karelasyon. Kanakangro na ante amin. Nalawa di dagana. Apay kaslay dil-dil mo dya kabsat mo dyan lakay nga gar-arang din ko na bakit? Babaan na ka lang Robert. Napintas mo't dato nga wagas ko. Tap numapan kanya ta dato nga balay. Anya? Ay sos, chocolate man ay takan ka ng bakit? Tamabisin akmanin. At siyempre, no, asawaan ni Tata Amado ni Aning, alaan nan isuda nga agiin ay balay na. Kat data ti agbati itoy. Di kapilitan nga bagitan dato nga balay. Nene. Nagpaiso niya. Bili baka talaga kin ka bakit? Talaga anawido ka. Kat siyempre tsak pa'y mati ko na. Kan may sa family house may matgatoy. O na, ni Aning tinangi patawidan day ti daytoy. Ta isu ti buridag. Saan nga mabalin data? Han nga rason data burburidak igta. Basta sugsugak nga makiasawan ka ni Tata Amado. Tapno pumanaw dan itoy. Amaw, nga awan pan nakaikarikin ka. Talaklakayak nga dayong si ka Aning. Ipalapal ko latta, to'y ayat ko. Bareng si pawam latta. Tata Amado, awanin plano ka makiasawa. Natroma ak ngaminan kadagiti lalaki. Sa bali ak kadakwada Aning. Ikaray, di kan tupaldaangan. Kat ibilang ko kaspud nung anak ko dagiti anak mo. Siyak ti tumakder nga amada. Tata Amado. Ay ayatan ka Aning. Ala, tapanunutak pa'y anaimbag day tata. Sige. Hey, makaurayak. Uray ka sa kabayag. Tinapatag. At namak, Aning. Haan ka man mat nga kundi pa kipot si ka Aning. Apay, nasinaw kaya nga bala sang ta kundi pangina ka pay lang. Ha? Laglagi pa nga daduwa nga anak mo. Man uti lalaki nga mga klon iti handa nga putot. Isong aklo nam kit din ni Tata Amado. Panunotam ti masakbayan dagi anak mo. Apay, maipay mo nga tate ka sa pulanda. Nawan katulungan nga mang padakal kanya da.
Jack ay ayatan ni Tata Amado, Manang. Masursurong to nga ayatan ay na. Han mo gamin nga kitkitaan jero pa na Jay daga na di kitam. Kan jay dakal nga balay na. Manang, Sige kay din. Aklo namon. Tani. Han mo nga namnaman dato'y balay ta adun ti gastos ko ito'y. ha? Apeng agmulagat ka. Mas daw ka. Family house tayo mat dato'y di ba? Wan. Ngam siyak tinang ipatawidan day dinanang kantatang, Manang. Ay, unfair dagi jay nga dadakal ta. Ta si kalang tinang tadanday ti datoy. Iso nga kamali da jay nga naramid da. Nabingay iti husto ti tawid ta, Manang. Basta family house datoy. Katangay siyak tinagastos para itipan naka-repair na bagyakon. Anya? Adun ti gastos ko itoy. Pina-extension na pa yan. Isang ada sa bali nga pagyanan nyo. Sige, pumanaw kayon. Pagyanan mi nga rudan ngay, no papanawan da kamin, Manang. Iso nga rod nga kunak nga aklo na mo ni Tata Amado. Tado ti sanikwa na. Dakal di balay na nga pagyanan nyo. No iso ti pakiasawaam. Ala, di ka nagsangit, aneng. Di ka maranagan. Tanuawan pa pananyo nga agiina. Welcome kayo ija balay ko. Ijay kayong nagnaid. Saan, Tata? Nakababain mata. Saan tayo mat nga agayan ayat? Nga mapay nga agnaad kami ijay. Kat aklunan na kami nan, Tapno adan rasa unti pa nagnaid yo ijay balay ko. Ala na aklunan na ko. Di kay tupulos baybayan. Promise! At damat nakakita ka daaning kan lakay Amado di sentro, Fatima. Nagkuyog da ka no? Oh, aya. Kat anyat madamag ngay. Naka-holding hands damat ka no? Anya! Wow! Mayat nga roda na kasta. Nakapanunot matlaang siguro Taimbaga kon kanya nang awan karbangan da ito balay. Tadon ti gastos ko ito'y. Kahit imanugot. Hana nga awan maramidan na. Di bale, tadatoy lang matbalay kan tinagsaadan na ti mapan kanyak. Bagay na ti daduma. Kat nungay asawaan dan diyang absat mo. Kat mayat laon ay Ay, bukodan tanda to'y balay. Ta sigurado nga alaanan nila kay Amado isuda nga agi na ijay balay na. Ne, anyat kagaram apeng ay may kaaning. Damag ko nga naglibin kayo kanon kanila kay Amado. Dakkel di balay yun Hanmon nga almanan dato'y balay aneng. Pangasem. Saan aday tati gagalak, Manang? Umay kuyawis ti kasarmikin ni Amado. Ha? Agpaiso? No kasta, talaga nga asawan na kan. Wan, Manang, pudno ti kunam idi, ama sursuro ti agayat. Bayat nga min ti panagden nami kini Amado. Ininot nga inayat ko, gapo iti galad na. Nakasingsingput unay kanyak, kun kadagiti dua nga anak ko. Kunak nga min kanyam. Nasingpat da dya nga lakay. Anya nga, dibak na ang katadtan. Congrats, aning! Bumaon ka ditan na Fatima. Aldawin. Kastalat ta ka din, daramid mo. Agil ilad kalatan ngagmalmalam. Amumat nga madmaditirik nak. Kanayo nak nga maululaw. Han ko mauawatan ti bagik. Kanagado pa yan ti sugat ko ito'y bagik nga han nga magagasan. Unaron. Ay, atan samot ang sakit mo. Aggadil kamutan. Agkakapsot nga kan kanayon. Unak ngaming agpa-doktor ka. Di mo kayat. Sayang nga ron ti kwarta nga pagpadoktor. Siga ano kayat mong timatay, makamu ka. Rumwara nga rin, tadapapanak. Papa naman aya. Kuyugan na nga ron nga agpadoktor at ahang ko nga kaya ti bagik.
Ay, purong timing ka man. No kaano nga daba pa na. Saka kundi pa doktor. Sige, dagas ka pa nga ron iti doktor. Sakto mapan iti papanak numalpas ti check up mo. Ipalugan kan tulaangan iti paradaan. Oh, at iti allowance mo iti pagadalan nyo anak ko. Agyaman nak, tatang. Inkaya ban di adi mo, itulod kayon anak ko. Wen, tatang. Mabit lang nga ron. Siya kung timang itulod ka dakwada. Tapno makainan na kamot, amado. Siya kun bakit? Tama banog kang agbanehaw. Isungarod nga insuro na kaagmaneho. Tapno matulungan ka amang itulod ka dagiti ubing. Basta siya kun. Sana balay. Si daglaang ti pagadalan da. Agyaman nakmanan iti kinasingpot mo kada kami nga agiin na amado, ah. Agyaman nak, tadimtang kay ti Biag mi. Jak pulos pagbabaw yan ti panakiasawak kan ka. Pakaragsakak paikit di day ka. Uray siyak mo't aaning. Agyaman akmat iti sasangbayo iti Biag ko. Nagbalinak anaragsak ga po kada kayaw. Aywan, makilugan nakman nga rod, taidagas nak ijay ayandaman ng Fatima. Nabayag ajak nakita. Inak kumustaan ti kabsat ko. Asino data? Siyak day to'y manang. Apay, di nak makita? Ay na, aning, imbag man tayo maya ka. Ay, awanan jakon makakita ading ko. Ha? Apay manang? Nakarong amin ang tisakit ko. Diabetes ka kat naapektaran ti panagkita gapoy ti sakit ko. Anya? Kat, nagpadoktor kan? Agag-agas ka? Nagpadoktorak idi, inikandak iti agas nga bayagan nga insardang ko tawan mat kwarta kon. Ay, apay, ayan nila kay Muhay. Nabayagan nga saan nga nagawawid. Jaka mo no ayan natantan. Saanan nga nagawawid manipod na bulsakak. Anya? Mala, rubatan ka manang, tamapanta iti doktor. Hanan. Urayak latan ti papatay ko. Ay, sana mabalin. Basta, ipadoktor ka. Oh, dagiti agas mo manang. Tumaram amin dagito, iwan. Di mo liwayan ti agtumar. Tapno umatiddag pa'y tibiyag mo. Ay, mababain ako na yan kanyam. Pakawanan na ko ma. Ni, anyat ikidawam iti pamakawan. Pakawanan na ka ta nagbalinak nga agum nga kabsat. Inagumak jehang ko nga kukuwakat ni. Kasto'y matandi nagbambanagak. Ala, lipate mo day tamanang. No kayat mo, umay kan agnaud ijay balay. Taawan ka duwam dito eh. Ay, mabay na kaya asawam. Kabaalak matkiti nga asikasuan ti bagi. Kan saan nga balita dadang ijay kakasinsin kan kakanakan tayo ito'y nga karo ba? Pasaray umaydak matkiti tultulungan ito'y ha? Ala nga rod, ngam no talaga adimon ka ba ilan ti bagim. Umay kan to alaan, tayawid kan ijay balay mi manang. Ay na, agyaman na kita kinaimbag mga kabsat aning. Iso nga napintas ti Biag mo tadtanta, nagmayati pa nagpuspusom. Kita man, to'y blouse ko no bagbagay ko madlaang anak ko. Ni, barbaro man tabado yun. Nangalaan nyo nga'y. Wan, maya mo, bagbagay yun nanang. Oh. Sabong-sabungan. Ay, regalo man jay amamon anak ko. Talo na gitoy. I love you kano. Aday jay balay jay dua. Kastoy mo't lati style da agam sa balila kolor. Aya,
Ay, naimbag man. Umapalakmanon. Kukuha mo jay may sano kayat mo anak ko. Sana. Regalo nga ron ni tatang kada kayo. Alaki din. Kukwayo tayo jay nanang. Ketap no saan ka nga umapapal kanyak anak ko. Ay, nagdungo talaga ni tatang anya. No kaano alim makay. Isumati pa nagbalin na nadungo kan nalailo kada kayo. Uwan nga ron Agam, sigud mo't kit din ang nalailo kan nadungo jay amam kanyak. Kimaro lahita. Ay, imbag kayo pay. Angam siyak ngay. Apa ay, saan ang nadungo ni Ramil ken kaaya anak ko? Anya mo day jay ngay. Di nanto pay malagip ti birthday. Kan uray ta anniversary may, di na malagip. No jak ipalagip, awan Apay nga tangay. Dinala tol-tola dun jay amam, nakaswi-sweet unay kanyak. Lab na labnak ni tatang mo. Win nga ron, nadlaw ko mo day tananang. Angam kaslaki maro ti kinalailo na italim makayan niya nanang. Ahon permi Grabe nga ron no kwa. Siguro, no agbinula nakpailaeng, madyan ka pa'y anak ko. Anya? Sorry, Elpidia ha, sweetie. Well, medyo naladawa ka nagawid ta. Nag-meeting kami at drivers. Kanayon mo't tanti pa nag-meeting yun, narding lakay. Wali nga raw. Lumaminsan, kasladyak kayatan ti umatindar iti meeting. Ang mamulta ka nung amin ti saan na makimiting. Anyalat pag meetingan nyo aya. Kumkumpurmi Ay, wait. Ada in-take out ko akanam, sweetie. Anya, sabay nagluto lakay. Nangan kami ni Tirwar. Iso nga in-take outan kamutin iti kanam, sweetie. Ala, umay kanta mangan karway. Tayo paboritom nga adobo na ita. Kan ada pa'y pansit, kan siupaw. Kan ingkatangan kay tinapudot a pandesal. Ay na, nag-iibasin. Alagarod, agkape ka nga rod bayat ti panangan ko. Tapno adda ka duwag. Ay, katuwan Jakmat kayat nga awan kaduam amangan Subuan ka pa'y no kayat mo, sweetie. Saan? Nalabos kamot narding. Kislamot kakaskasartan no kasta. Ay, kat mabalintamot nga isublay, tinapalabas bakit? Hindi kakaskasarta pa'y lang. No kayat mo mapanta pa'y ag-honeymoon. Anya! Sahanin, sayang ti kwarta. Ornungan talaangan a pagkatang iti maintenance ta. Mare Elpidia, nakita kayo iti agsapakan ni pare Narding Mayat mo ti kakapyan nyo iji paraangan nyo. Aginggin nantil kayo, Muna yan. Pasensya kan, Mari. Saan mi nga igagagara kan nila kay tikas jay at charme. Talaga lang kami na very sweet jay asawa. Ay, makapaapal kayo nga raw. Tauray bakit kan lakay kayon ka nalailo kay late ti tunggal maysa. Ada iti lalaki day tamare. Isuda ti mangdala iti dayta. No nalailo da kadagiti asawa da, naragsak ti panagdenada. Imbag man ta nagtalina ti kinasweet ni pare Narding. Angam ni kumpare, main na. Idilim makaya nawanan. Nagkupasan ti kinalailo na. No idi ka bambanwagan may nawan makunak keng kuana. Ta talaga very sweet mo't Ti kaya nakatipilaklat ta keng kuana. Angam may tangay, ultimo pagidaan, dandanidinan kaya ti makikaida kanyak. Aya! Saan mo't nilakay ko? Katno nakaara ko plata kanyak iti agpatpat na nga uray nakadagdagaan.
Aya? Ken kada rumwar iti agsapa amapan agpasada. Ada goodbye kiss na. Ken no sumangpat umagaglata. Ay, nagmayatan. Man-mano ti kas tamare. Oray lakayan ka nalailo lata. Yuwen nga rod mari. Iso makunak swerte ak iti asawa. Siyak siguro ti kagasatan abakat dito'y Pilipinas, mare. Anak ko, kitaam ka dito'y relo. Nagpintasan ka di. Ni, nangalaan nyo di tangay. Ginatang yaw. Ay na, regalo jay amam kanyak idi kalman. Narabian nga minasimang puti di kalman. Tanag-overtime man nagpasada. Iso rinigalwan nag-itirilo si ka. Ay na, nagmayaton. Talaga mo ni tatang papaapalandak manon. Saan mo't ibagbagak mo't. Proud ak ngamin ijay amam anak ko. Wen nga rod, kukwaklatan ati umapapal kada kayo. Ala, bayam, tainton sumaro no, ibagak, tailak aman na Ay, saanan nanang. Oh? Isupay mo tapaggastusan da. Kabalak mo ti gumatang iti gamit ko no kayat ko. Ti kayat ko kumangarot ko tanda mo mang regalo kanyak. Regalwan na kumamo di manugang yung ngam. Hay, awam maglalailuan na. Oh, anya palat kukuam ngay. Mangan kamot ten asam ta. Di mo pa'y maikan ti platok mo titiin na puy mo. Talagang awan lalailwam, Ramil. Apay masapol. Kabaalam mat ti aggaw iti kanam. Awan pa'y lalailwam mo. Anyat mapaspasamak ken kaaya. Apay akasta ka. Sigud mat na magsigao iti kanan na sana ya. Ala, wanon, mangantan. Imbag pa'y ka ni nanang. Nakalalailo ni tatang kang kwana. Ngamsi ka, awan pa'y lalailwam mo. Di naksa ngamin ay ayatan. Ay naunay kan aya. Sigud matakastuyak sana ya. Apay di ka pala nairwam. Nala, mangantaki din. Talaga di ka makarik na. Nanyata mong isulatan. Ambom lakay. Tunggal ipakita ken ni Santa nga anak ta dagiti irigregalom kanyak. Ken tunggal istorya ti kinalailom kanyak. Kasta unay apanagapal na sika. Okay. Anyat ko na ngay bakay. Sana all kung kunana Saan nga bin analailo jay manugang takin kuana. Kahit kasya siguro at talaga ti kinatao na. Saan asyowe ako nada. Oh? Nga ta. Amagan mo't no, adda babae na. Iso asaan asweet ken ni Santa. Ha? Awan mat siguro. Jakpat yan nga agbabae ni Ramel. Nasingpet mat na dyan ko na. Nga ta? Apay nga rod ngay asaan analailo ken ni Santa. Di na pa'y kano ibagbagati, I love you, ken kuana. Anda nga raw ti kakasta tao. Saan na asyowe. Naipaglakit din ta, showy ka, anya. Banag, apakaragsak launay. Feeling ko ngamin kat nakapat patagak launay ken kalakay. Ay, siyempre love na love ka nga ron. Bakit? Wow, I love you. I love you too, nerding lakay ko. Talaga ang madlaw no ipatpatag na kati asawam anya mare. Taapay mo't mare. Wana takasla ka na ayon na blooming ka. Presko ka na ayon tarupam. Kan naisampay. Katuan mo't mare. Kasta talaga no nadungo ti asawam. Ay, imbag man. Hangam siyak, Kasla ka aruban sa laangan ti pangibilbilangan di asawak kanyak. Iliwag ti napalabas. Numakit-kitak ti kinalailo yokin ni pareng. Iliwag ti panangibagbaga na iti. Nagpintas ka bakit? I love you bakit? Ay, nagsiksi ka bakit? Kakasta ti bagbaga na kanyak iti.
Ang mitangay, nagangdod ka. Kung kuna nakidin. Anya! Ay, nagloko ba't day nga asawa mo? Awan nga ta, babae na, mare? Laklakaya na nagbabae pailaan. Anya ta mo, mare? Ay, sus, awan lin na kayan iti dayta. Kat no adda pa'y agtawon iti 70 plus, kat agbabae pailaan. Asino kumamatimang patol kang kwanangay? Kasaan mo ta pensyonado? Awan mo makukwarta na. Ay, kapaliiwam laeng, amare. Taamangan no agbababae mo ten. Iso timamnayken ka. Ay, narigatan. Ada mo ta kanayo ni Jay Balay. Saan mo ta rumrumwar? Sagpaminsan mo la rumwar no kwa. Papapanad na ngay, mare. Ijay ili no kas jay nga da mapan nagatangan. Ne, mare, kita Amangan no pagpampambar na lajay mapanagat-gatangan. Agam kinapudno na hadagayam sarsarakan na ijay ili at chicks na. Ha? Paliiwam jay asawa manak ko. Kastoy matlatim bagakan ni Nana Mabirta. Kanayon na ngamin nga istoryaan kanyak, anatamnay kano nila kay na kenkwana. Awan kano lalailwan na. Iso nga imbaga kapaliiwan na. Amangan no adakit di mo chicks nan. Ha? Iso paliiwan mo't jay asawa man ako. Amangan no adda babae na. Ina, urayak lang tibayo mo titiday ta nga ibagbagayo. Kasta ngamin, tidaduma alalaki. No saan daan nalailo iti asawa da. Sa bali, ti paglalailwan da. Kasta nga tangag paiso nanang? Jakbot kit di sigurado no adat chicks nila kay mo. Agam, paliiwom laang anak ko. Awan kastay ag sigurado. Ibagamtag paiso kanyak Ramel. Adda babae man niya. Anya ka din na itang ibagbagam santa. Anya babae nga ibagbagam mat. Inkarigatak to pa itinagaram kan ka ide. Mabainak nga agaram. Dahil dadulaki di agbabain. Awan iti panunot ko dahi ta. Ape nga ruda kasta ka. Kaslawan patagkukan ka nga asawam. Diyak marik na napatagakan ka. Pati anibersaryo ta di mo pa'y malagip. Pati Valentine's Day di nakpay may kan matitisabong. Ulay kan aya. Anyat naknakan mo aya takas tati ibagbagam. Saan ka matasigo na kasta? Ada siguro sa bala pagpampanda siyam. Nakakita ka siguro ni ti kasukat ko, Ramil. Maturog takit din tani. Masapa ak pa'y nagtrabaho inton bigat. Saan man atila pampanunutam? Tawan kinapudno dagitangat atapam. Umianak man pala dito'y balayo, tatang. Lay, apayag. Nagapakayaw iti asawam. Saan mo kidding masunak? Kumarkaro mo itong tikinatamnay na kanyak. Apay aya. Yap, apal ko ngamin dya asawak kada kayo. Nagdungo kayo kaninanang. Kanayon pe arigalwan nyo. Ngamji manugang nyo, uray na laylay la kumasabong dinak pa'y may kamot. Iso nga tapo ka dinak ay ayaton. Nga amangan no da babae na. Ay nanak ko. Saan nagpapada ng itilalaki? Adda siyo adamot saan. Basta, jak pa'y lagawin, tatang. Apay, adaya pamanaknak mo nga adda babae di asawam. Awan matkit di ang madmadlaw ko nga ron. Ay nadyak mamatay nga agbabae ni Ramel. Sigod sama takas dyan di ugali na. Basta, apalak launay ni nanang. Kas kumamot kada kayo ni Ramil. Unay ka nga na nakaragrag sakak no kasta, tatang. Adda ka din ni Santa Nanang? Adda. Di na kanu kayatan ti agawin. Apay kanungay. Saan kami mat anagapa? Awan mo't madingay naramid ko kinkwana. Anya nga awan? Kat no addan samot nga minin babaim. Ha? Ala, awan mo't ananang.
Anya ko maaga po nga agbabae akngay, kat ay ayat ak launay ti anak yaw. Atapon ni Santa nga adda babaim. Tanagtamnay kamot ngaminan ken kuana. Sigod matakastoy ko nanang. Ammo na mat day ta. Lailwamot ngamin maminsan Among ngaminan niya. No, malamlambing ti babae kay kayat mi dayta. Ha? Uraya sinumot siguro nga asawa No natamnay ti asawa na kenkwana talaga nga gatap. Nanang? Ti mula matultulad ni tatangyo. Naglailo kanyak. Uray saan ko a birthday rigrigalwan nak. Itimtimplaan nak iti kapit. Igawan nak iti kanagkan. Masahyan nak pay no daduma. Nanang? No kayat mo nga agawid ni Santa ije balayo. Ay aywem. Lailwem. Sagutam iti sabong no kasapulan. Kasaritak man nga rod, nanang. Inka pa'y mangala iti irigalom ken kuana. Makisarita ka nga ima-ima. Awan Kasano ay ayom ngay no kasta. Anyat gagaram, Ramil. Umay kasukuno yun, tagawid kan bakit. Sorry, no anya man ti saan mo nagustuhan nga inararamid ko. Ikarik, ano anya ti kayat mo nga aramidag, iso ti masurot. Ewan gayam. Chocolate para kin ka, Santa, bakit? Ni, apay anyat naknakan mo. Alan, awata mo bakit? Tayo nangin at chocolate na ita. Agawid tan wine. Nagluto aki tinaimas asidaan. Tayo paboritong asidaan tilinutok. I love you, bakit? Ha? Agkan ka man. Kailiw ka. Ay, unay ka ito nagpintas nga asawa ko na ya. Di ka kadagpaspasog noon. Ay, ayatan kamot kat. Awan babaik. Wala. Agawit tanwain. Nanang, at the good news ko kada kayo. Ay na, nagbalbaliwan ni Ramil. Talaga? Ay katmayat nga ron ano kasta anak ko. Saan na natamnay ken ka? Saan, nanang? Nagbalbaliw nga rodan. Nagbalina na sweet. Naglailon kanyak di manugang niyo. O di mayat no kasta. Awanan ti pagparparikutam anak ko. Anya din ang ikaw ni Ramel, limailon kunam Santa. Wen tatang, kas kada kayo, tila mairigregalo na mutun kanyak. Ay na makapayat nga rod. Ay sos, delikado na itan Santa. Agbababae lakit benjay asawa. Ha? Nya. Ang babae nga. No kaano alim mailo, adda babae na. Uray agpinus tata Santa. Adda babae di asawa no kastater aramidin na. Iso nga agpaliiw ka anaimbag anak kao. No kasta. Adda babae narding. Awan, adda ya. Iyag mo na ita cellphone. Hello, kunam. Apay nga. Hello, kunam. Hello. Hello, sweetheart. Ayan mo. Matuukan ako na mangukuray kan ka dito'y hotel. Kitam. Si kamot gayam ti adda babae na narding. Hoy, babae! Urayan nak tadata ti agsara. Sa dino tayan mo, tao may ko ipagat-pagat tarupam! Hello! Hello! Ha! Maputing matlag kayam ti awan ng bain! Iyag mo ta cellphone ko bakit? Anya ka ka Saan ko ang babae na jay? Aglibak ka pailaan! Kat naglawag lang nga rudo na sweetheart ti awag na ket ka! Kat hotel pa'y jay pagsaraakan niyo! Apay, narding! Apay nga raramid ang tikastoy! Kundi na ilo ka kanyak! Gampang kalub mo lagayam iti panagpapabayim tikas di nga raramidam! Walang kayo iti bahin!
man. Nanang, gusto daytan. Pagsalitaan nyo na yung bagdayta. Sana kasta. Onya, kasjay ti kayat mo nga aramidak, bakit? Ti kas iti naramid ni tatang? Nga agbalinak analailo kan managrigalaw? Ngam iti likodan lay takad agbababae akayam? Ramil, Kasta una ya pa nang ipalastog ni nanang. Pasaray papaapalan na kapayon. Gapo iti kinasweet ni tatang ken ko na. Ngam agbababae mo't gayam. wan nga ron. Ay, style na lagayam ti kasjay. Tapno makaluban tar aramidan na. Iswasi ka, saan man atila apalam bakit? Noan niya ti kinatao, aklonam. Aw-awatan naklatan no sa anak asyawikin ka. Tasigod mo, takastoy ko, manipod nagasawa ta, saan? Wan matkit di Angam napuutam ka rin, anak babae ak. Saan pa, Ramil? Gapo, ta ay ayatan ka. Uray sa anak unay aswit, wano nalailo kan ka. Ta saan ka anay nayunan kan isuksukat. Si kalatta ti kapatgan kan kakaiso na nga ipitpitik ti puso. Ay, agyaman nak nga rod alakay. Kut pasensyakan Ngala, awan kanyak na jayon. Basta na ito'y tilaglagi pamuan. I love you akanayon, bakit? I love you mo't akanayon lakay. Asunsyon. Adyat sirsiri pa, di tatawa. Ay, ni Mari Presi Adaman si Mang Peta customer nan. Kanayo na mapuno ti transient na anya. Ay, wang nga rod. Sa bali pa itay papaabangan na nga apartment iji bangir a barangay. Sa bali pa itay laundry shop na. Nagmayat ti Biag na. Kunam ata nakaasawa iti baknang. Wen ata nagagangamin day dasawa na. Isabimak nang ta nagagangag trabaho. Agduduma ti sideline na. Isu nga oray na tayan. Adama imbati na pagkwartaan ni baka na. Hay, sana all pensyonada. Pasensya ka na. Nakurapayak mo't lang amay nga nakiasawa ang bakal. Kurang ka kay ti diskarte Adumat ti pobre abimak nang gapu iti kinalaing dangag diskarte. Sika nga main, di maammo tagdubli kayo ide. Isu nga itatalakay ka nawan na pulos ti pundar mo. Anya nga ron ngay kat adamot ngamin pinagadal ta nga anak ta. Anak ta nga? Anak ko lang ni Bina. Ta anak ko iti kinabalasang dayjay. Katimbilang kumuten nga anak ka manipon basay. Ay, bastawan karbangam kang kwana, ta syuman mo laang ni Bina. Anya? Di ka man nagbalin nga agraraman, tawan putot mo, Tomas. Ay, jak amaw no apaya kasta ti ibagbagam ita bakit? Kalat mo't latangamina na nagbalbaliw ka. Ay, uray sino ba siguro nga asawa? Talaga mauma? Nang rona no saan na makabaal ta asawa? Bena, anak ko. Panawaksan ni tatang mo. Ha? Taapay mo't nanang. Nagapa kayo aya. Saan matkit day nga maumuma kang kwanan? Kanayon nga agsakit. Awan laka agrayuma. Intun kwan agangkit. Sano madamdama agulaw. Nangato pa'y tibipin kwa. Kat sigudin nyo nga ipaagas ananang. Tapno saan ako maro. Pagasampay laan, kalakayan. Oragimbag na kapsutan. Sana na makabaal ng trabaho. Nanang, Ay, panag ko naman ako. Sinaak nga tan. no siya, jak kayat. Tanasingput mo't ni tatang. Nagagat mo't idinapig sampay laang. Nasingput tupay kanyak nga uray syuman naklaang. Wen angam pampanunotak nga road. Nagrigat agbali na caregiver.
Imagine no maatake ti amam. Agbalin to balda daw. Kat marigata na magna. Di siyak to ti mga alalay kang kwana. Talaga akas na, nanang. Taagasawa kayo ka nga rod. Kan may sa, di kay ngamin ag-overthink Salwada nyo ti salon at yung kinitatang. Tapno saan kayo ngagsakit. Sukir to mo dya, ma'am. Kung nakasan nga agkap-kapingam natangkan ti ulo na. Ay na, amuyo mo't aday tala ti ragsak na. Ti panagkapi na. Limitaran nyo laang. Saan nyo alapdan? Ay basta. Adon, ti pakasurunak kang kwana. Itatalumakayan. Unay mo't na tingawiya ka na. Sana may Unay madaytan, Tomas. Uyak ka lang nga, uyak. Matay kan sa amatan. Saan pa'y bakit? Ado pa'y atawan ti panagbiag ka. Simple lang nga uyak na ito, Simple nga. Kano na baybayagan na ita nga uyak mo. Ada siguro infeksyon ni tabagimaw. Ada siguro nadagsan asakit mo kasaan na maagasan. Awan. Apay ayakas takamot asunsyawn. Puro negatibo ti ibalbalikas mo. Di ka di agkaskas ta. Ay, aging pakikakidain na isublikan ka ni Inang mo. Ha? Ay, uri ka na ya. No kaano alimakay kan bimakitan. Isumat ti panang isublim kanyak iti inak. Apay aya akasta ka. At awan mo't maday nga aramidak kan ka. Saan ka mo't nga apaan? Basta isublikan iti inam, Tomas. Gundawayak ti mang isublikan ka iti inam ta si Biag pay. Tanunatayan ni Nanang, awanan ati pang isublak kan ka. Apay nga isublinak. Ibagam ti rason tapno maidipinsak mo ti bagay. Managsaksakit kan, nakapsut kan. Saan ka na makatrabaho? Awan urnong mo. Dagita ti rason. Anya? Diyak kaya tagaywan iti masakit. Imbis nga ni-enjoy ak ti Biag kun bayat ti panagbakit ko. Agbalinak ka akirgibaran. Saanan? Una yan. Kastala ang ti kalakanakin ka ti mangisublikan nyak iti inak. Ay na, basta gimpakikan ko nak, Tomas. Makauman di kastoy. Apay nga yakasta ka. Kalpasan ana pagnumaran nak idi kapigpigsaak. Kastakan. Ikulasay naklatan akas laawan anyaman na. Gapo ka na ita sa anak ko na makatrabaho. Damagan na pailang. Amo na magayam. Nagadong ay bagbagam. Basta gimpakikan. Tagibusan tanti amin kadata, Tomas. Day, nakapasyar kayo mga Tomas. Asunsyon. Itaman pa'y anak kalagip kayo. Waninang, tao may kon isublit yung anak yaw. Ha? Apay nga isublime. Ay, basta isublikon, tanay, agbababae. Anya, ay nagluko kan Tomas. Laklakayan kan. Agbabae ka pa lang. Asinaw ti babae. Di nakmat padaksan ka ni Nanang Asunsyaon. Madimot ti kasta nga aramid mo. No kaya't nakasinaan, sinaan naklaeng. Saan na masapaw la padaksan nakpailaeng. Basta isublikon ni Tomas iti puderyaw inang. Tanalpasan ti pagrebengak kang kwana kasasawa na. No anya man ti saan nyo apagkinkin na awatan. Pagsaritaan nyo anaimbag. Sana kasta. Baybayan nyo no kasta ti kayat na nga aramidin, Nanang. Ala, pumanaw ka nga rodan Asunsyaon. Kat sapay ko mataawan to ti pagbabawyam iti kasto nga aramida. No kasta. Sana pudnaw nga da babae manakaw. Saan, Nanang? Ni Asunsyon tinauma. Kaputa pasaray ag sakitak,
Nauman ang mga asikaso kanya. Ay, naglukon day ababay. Agasawa kayo nga roon. Rumbang lang ag tinulong kayo Agbinadang kayo itirigat kan ginawa. Kung nga rod Ngambaybayan niyaw. No di na kung kayat san laag. May kawa aklaang biglaan mati panangsina na kanyakaw. Amaw ka may ruwamak tumut laang nanang. Tila aramidin nyo, nanang. Pasit sama lati pa nagbakit yu daitan. Amangan numakulkul laapan lati panunot yung. Ay na, idi pa'y lakayat ko sinaan jag syuman kan kanak ko. Ngam itala na ikanak iti turud. Kasla nagmadima ngamin apanunutan. Nga itatasaanan ang makatrabaho ni tatang. Sinaan yon? Jak nga rod kayat dagaywan iti masakit. Kumapkapsut ngaminan ni Tomas. Uray ko man numatay adagos. Ngamno nga'y maatake. Katagbalin nga inutel. Di siyak taon tinakakaasay. Ay, unay kayon Aywan, ag-flight akon inton umay alawas. Panawan kay tun Ay ka, basta di ka mang liplipat, anak ko. Di kan tagliwa nga agpaw ititikwartak. Tanay, baka takon. Sana ko na makatrabaho. Wen, nanang. Di kay nga rodag bambanok Tapno di kay matagsakit. Wan ka di. Ag-relax lang taramidag. Agpasyar, ag-shopping, kasjay. Ag-enjoya ka bang napigsaak pa'y. Agananad ka matitipapanam anak ko, wan. Wen, nanang. Uray da kayong Agan-anad kayong mataka na yun. Nukasta, talaga nagsina kayon kin ni Pare Tomas, Mari Asunsyon? Wan mare, masuronak. Tawan pa'y apulos pundar na mo. Wan ngam ado matirigrigat na idi anang paadal kin ni Bena nga anak kayo. Dua kami ang nagrigat, mare. Isaan lang nga iso. Ay, man-manumat ni Kasta. Nukaano alimmakay kan bimakat kayon. Isumat ti panang isublim iti asawa mi ti inana. Naimbag ta si Biag pa'y ti inana anang isubliam. Iso nga rod asinambot ko ngayon subli, mare. Ang bilibak iti puli dala kay mo. Ay, excuse me, mare. Ex-husband mo ko na mo, Ala, wan, ex-husband no iso. Bilibak iti pulida. Nagatidog ti Biag ti puliti inana. Kas iti ina ni Pare Tomas, si Biag pa'y mo dagiti talo kakabsat na. Jay daduma nasurukan asang agasot ti tawanda. Nasurok mat anaynti jay daduma. Saan da pa'y ama nagsaksakit sika? Saan sa matatimawid ni Tomas kadakwada, mare? Tama nagsaksakit mo. Anyat amom ngay. Ang mga no simple la sakit niya marikrik na naman. Ay na, santan man na pagsaritaan jay ex-husband ko, mare. Tanalpasan ti responsibilidad ko kang kuana. Sikat ya papalak. Tauray na tayan di asawam ka dalat tayong bati na pagbiagam. Nagagangamin na di asawa man niya. Nalay ngag diskarte. Una, day tamo ti pagyamyamana. Tasaan nak nga imbati anak kakaasi. Ay, kasta ako mamad. Kasla ka malagpinpensyon iti dakkelan niya. Una, mare. Gamadulat tamo ti paggastusan. Tamanang danak mat iti agdalos iti papaabangak abalay. Kan ti mga sikaso iti laundry shop ko. Sana bale ata masubot mo mulaang dagiti itangdan mo. Wan matkit di Malangarod, mare. Tadapay papanak. Panawan ka dito yan. Sige lang, mare. Inang, nasa mukmut gaya man tay talon yaw. Apay, di yo pinaraapan na jay. Saanan, tasa sa uran nakmatay nangital kak iti talon. Iswaya kon pinakutin Sayang, sapay naglawa.
Apay numulaak. Kabalampay ayat ang trabaho. Lakay kananak ko. Agi na nakakitday. Ang damot na'y pensyon ko, apangalaan ta iti kanan ta, anak ko. Masikuranak nagtugtugaw di ti balay. Kaya't ko awat-watan ti bagay. Kat, anya ko mati imulam. Mulaak iti laya, ta nangina ti laya ita. Laya ken aba ti imulak. Kat, tagdakan ka dayta, Total, bastante ti danom, ijay talaw. Huwag nga raw, sayang no saan ang mamulaan. Mulaak amin na jay. Kabalam nga raod, lakay kan. Di mo ipilit no di mon kabailan, anak ko. Manangdanak iti katulungak Umutangak pala ang iti panangdan kaw, ta bayadak to no makaapitak. Bareng makatsambaak iti nangina apresyaw na nang. Ala nga roda, sika di makamo, anak ko. Papanam, kumare? Inak man nagpasyar, kumare. Kadwak dagiti gagayam ko iti ifbay. Agkikita kami dyan sentro. Papanan nyo nga'y mare. Mapan kami iti agduduma lugar. Agtur kami man. Adalugan nga ramatan me. Pagbibingayan mi kano ti Arkilana. Umay ka, mare. Ay saan, mare? Tadaw orayak nga gabang iti transient ko. Da kayo latan. Inton maminsan sumurot kamot, mare. Tapno makarelax ka. Agpasyar ta kidi. Gundawayan ta ti kinapigsata. Tano nakapsutan saan tanto na makapasyar. Kasto ti kayat ko pa nagbiag, mare. Tay awan sawsawir na. Tapno makapanak iti amin na kayat ko papanan. Malangaron, labasan kan. Hello, anak ko. Hello, nanang. Ingkay tumat ikan ni tatang iti kwarta na kaasimot. Kasano nga'y ka-allowance ko la nagbata kwarta ko, nanak ko. Nagastos ko nga may tanapang kami nagtor kadag iti gagayem ko apada kababakit. Anya? Inton maminsan, ikanyumat ni tatang iti kwarta na Saan na masapol? Ada mo pensyon ni inang na. Ada kwartada nga gina. Kaasi damot, nanang. Manumot la ti pensyon ni apong bakit ngay. Umdas ti pensyon na pagbiagda, anak ko. Manumalak kang kanandangay. Kat, kumusta kayo di tabalay? Mayat naragsakak, tawan konsumisyon ko, anak ko. Sana ko na may si stress, tawanan dya ama makabalay ko. Nanang. Kasto, ititinartari gagaya ka pa nagbiag. Tayawang pampanunuta ka masakit akad kadua. Masakit pala ni tatang aging gaitaya, nanang. Diyak amaw, awan damag ko kang kuanan, manipod nagsina kami. Diyak napnapan ijay. Ingkay mat sarungkaran, kumusta inyo mat idang? Iti anya pa'y lagapungay. Nagsina kami nga rodan. Agkanya-kanya kami, nanak ko. Anya? Nay, di kay unay gastos agurnong kayo mat. Uray sa gabasit laang. Ay, bakit akon? Sana na masapol day ta urnong-urnong. Ipapas ko kay di nga enjoyin ti kwarta ka. Tanon nakapsuta kaun jakon makapasyar. Iso nga ipapas ko kay di tagpaspasyar. Umadanin ti panagapit tayo, tata. Huwag nga rod baraw. Pakiur-ura nyo pala ang tipurdiya yo awan. Tain ton makaapit tayo iti mula tayaw. Uray na yunak daw titangdan yaw. Awan problema iti day tata. Maawatan mi mag. Ray maglakit din. Tada kayo akatulungak iti panagmulak. Barang makatsamba tayaw iti nangina aprisyaw. Nangina ti abay tata. Ken uray laya. Sigurado ang makatsamba kayo. Sapay kumaabaraw.
Uwan niya ngay, Bena. Kumusta tirik nam? Madipay nga rod, Alma. Maulawa, kan agkakabsuta. Ala ka, amangan mo no nalipatam tinagtumar. Nagtumarak mo't, friend. Ngam, ay, jak mo na mo. Banog ko la siguro dayto. Panagkunak kasapulang pala ang taginan na, Bena. Ngamin no ibusor mo tibagi magtrabaho. Ad-ada ako maro tirik-rik na No, apay mat ngamin anaadaan nakiti kastoy asakit. Apay, Alma. Hello, Nana. Ni Alma daytoy. Ti kadwa ni Bena dito abroad. Nay, apay asika din na kay gamit cellphone danak ko, balasang ko. Ayan ni Bena, aya. Ay na, agkakapsot na. Di nakabaulan ti bagina. Ha? Apayan. Amok ngayon limod na ti sakit na kada kayo, Nana. Tadi na kayat nga agdanag kayo. Ang nasaysaya at numamuan nyo ti amin, Nana. Agda ngamin nadagsan a sakit ti gayim ko. Anya? Kat agawi din iti mabiit. Tadinan ka ba ulang tagtrabaho, Nana? Ay na, anak ko. Una yan ti kasto nagbambanagam. Apay ngay, kimotong kamutun. Sorry, Nanang. Kaya't ko pa'y tagtrabaho. Ngam saan ni nakabailan ti bagi. Saan kayo na maikan iti kwartayo? Ay na, di kagsawi ti kasta. Di kidi salon at mo ti panunutang. Agpaimbag ka, anak ko. Saan naksan nga agimbag, Nanang? Ngamin, adan iti last stage ti cancer ang sakit ko. Aniya. Nay, apay akasta tilang Mari Asunsyon. Kasla nagdagsan ti parikot mo. Ay, wang nga rod, Mare. Kasapulak ti kwarta, tanay. Awan paggatang ko iti agas ti anak ko. Ay, wan, nadamag ko ti may papankin ni Ben. Agpayso aya masakit ka, no? Ay, wan, Mare. Nakakaasi di anak ko. Nagkutong, saan pa yun na makapangan na imbag. Ala, kasta aya. Umaya kag pakpakaasi, Mare. No da kwartam pautangan nagmampaylaan. Sige. Mano ayati ka sa pulam. Ibagam tamang tredak adakos, Mare. Nautangak aminin nga amamok Tomas. Mabaina kun nga umasidagmanan kadakwada. Iso asik hati na panunot ko nga inasitkan. Ay, kaasimat ni Bena. Biglaan mutan ti panagsakit na. Wan nga roda. Jak pulos ni namnama akas jeti pagtungpalan na. Sige, ta dumagasak itayan ni Bena no madamdama. Ta inakpay singiran ta inlakok alaya. Ha? No kasta. Nagmula kang itilaya. Wala. Laya, aba, ken taraw. Adapay parya. Agduduma timulak. Aya? Ay, nagmula kagayam. Naimbagman ta kinabaulam pa'y tinagmula. Ay, oy, nalakalaang dayta. Adamat matangdanan ngagtrabaho. May remedyo ti amay na sungsyaon. Ala, ta agrubatak biit. Ta inakpay agsinger sa akong to sarungkaran ni Bena. Agpaimbag ka, Bena. Agpapigsa ka. Wan, Tatang. Mangtedak iti paggatang mo iti agas mo, wan. Saanan, Tatang? Iduli nyo kit diti kwartayo. Tadi kay pa'y naik-ikan idi adda ak ijay abroad. Di mo panunutan dayta. Awan problema iti dayta. Tatang? Nada ka sa pulan yaw. Ibagayaw laang ta mangtedak, wan. Uray sininaan na kunti inam. Napatag kalat ta kanyak. Taim bilang kan kaspudpud nung anak ko, Bena.
Pakawanan na kuma, Tomas. Asunsyon. Pakawanan na ano sininaan ka iti. Ti amok nga may nawanan ti kasapulak kang ka. Yung baliktad mutten ti mapaspasamak ita. Si kamutten ti mangtultulong kada kami nga agina. Agsuswerti kay ti panagmulmulak. Iso nga ibingayan kayo Nang runa kat kasapulan ni Bina ti pagpaagas na. Tomas, pangaasin. Agsubli kagaya man kada kami. Ornosan tanti amin kadataan niya. Kasapulak gayam ti kaduwak ang mga sikaaso iti anak ko, Tomas. Isa pang nga asim, agsublikan kada kami, Juan. Iti anya pa'y laga po ngagsubli ka kankwanan. Kalpasan ti panangikulasay na kan ka. Pagsublian na ka. Gapo ka day tadamanan kwartam. Iswa kundi pakawan kan ka. Awan matkid din ti plano ka magising nubyan kan kwa nananang. Ngam nibi na lang amin ti pampam nunutag iso ti kaasyak. Mabalin mo ti tumulong. Nga uray saan kan ngagsubli jay. Nanang. Naglalaylan nan ngay day ta babae. Pinasakitan na kan. Sa ita takasapulan na titulong mo. Kundi sublikan ka. Ay, no siyak ti masurot. Uray saanan. Una na. Naupayak mo't laangan na namimpinsan ka ni Asunsyon. Diyak kayatan. Ni binalaang ti kayat ko at tulungan. Rumwarak, Hilda, marabyanak nga agaway, iso ang mga kantaon. Di mo ilaktiri daw tapnusan ka madisturbaw. Tamangan no parbangon taon no makaawi da. Papanan nyo manan ayan, Ana. Hindak agsapol iti pagsayatan balasang ka. Iso good luck ko ng pagkanyak. Ha? Anya pagsayaatan ngay, Nana? Good luck ko ng pay. Sako ibaga. Mala, good luck, Nana Olga. Thank you, Hilda. Ay, inak makisugal, Hilda. Ala, di mo't binilin na kayong nagitanak yaw. Adi kayon mapan makisugal, Nana. Basta di mo ibagbaga, di da maamuan, Hilda. Di ka gipulpulong no saan tang agapa. No anya ti makikitang, di kalatan ang tagtagaray. Bawal ti pulungera ababaunan dito'y balay may, Hilda. Ay, awan. Yak nasubot ti puunak Mari Olga. Ay na, uray siyak pari bunog. Huwag pip, dito'y nabati akwartak. Agmamalastan sa ita, Maray. Ay, huwag nga rod Ada tumalimabas anang isit apo sa itay itidalan ka. Partaan siguro na itya bakak mananita. Ala, takit niya agmeriendan, Maray. Pag meriendaan tangay, ada ay akwartam. Adamot tayo 150 ako nam akwartam. Oray agkapitalatan kung sanggay sa atinapay, mabalinay. Awan nga minapulos kwarta ko rapisaws. Ala, mapantanga rudan. Ay na, talaga naimas ti ka libre. Ilibre na tumat Syakla ka na yun, hindi mangilibre kang kabunog. Awampay na po utak ka libre na. Ay, wen ka day, nagmun aya. Sa anak mo ta na imot no da kwartak. Si kakit di mo't girlfriend. Ay, agtal na ka man.
girlfriend nga ibagbagam mo dita. Kadi sumat, girlfriend, gayem a babae. Mabalin mo't nga awagan nak mo diti, boyfriend. Boyfriend, gayem a lalakay. Ag gayem tamad, saan aya? Wan ba't kit di Ala, ituloy tantag kape, girlfriend. Ay, katuwan boyfriend. Manong Rufo, anyat planom numalpas man ang ti kontratam dito'y abroad? Agawid akton. Narigat mo ti trabaho dito eh. Okay lang ko maano awan narikrik na. Ngam adamot nga rod timpor nga an na yung tibagi. Wan agpaimbag kanto pa'y imbag manong. Una, si Kangay mo't sindi. Anyat planong. Kaya't kung arod matan ti agawid, agnegosyo aklangan. Barang makaasawa ak matan. Tani, nagbakbakit ako nabalasang dito'y abroad. Ngam awan pa'y matlat asawa. Una, may mayat mo't lang no makiasawa ka din ko. Sana balikan niya, taddan nobyak. Mabalin ko ti mga asawa no kayat ko. Hello, anak kaw! Kumusta kayon itikabsat mo dito abroad? Nasayat na tamat nanang. Agawid kami, napamanamalpas ti kontrata mi dito eh. Manula abulan ti uray na eh. Di kay agsublen, Rupaw? Saan siguro nanang? Nagsaritaan min ka ni Cindy deta. Agnegosyon to kano ni Cindy. Agaplayak tumat siguro iti sabalya pagilyan na narikat ti trabaho dito eh. Ang aginanak to pa eh. Ay kaala Ay gayam anak kaw. Imutang ak iti kwartak ni kabagis kaw. Ta inutang ti katulong tay kwartak. Anya? Manok inutang yaw? Kwa. 5 mail anak kaw. Sigsingirin na nga rodan. Nga maawampay mapagbayad kaw. Anya? Anak tapawitan da kayo. Anong pang-aasiyaw? Isardan yun ti umutang. Adamat ipaw-paw itmi akwar tayo. Nga mga pala makautang kayo pala. Pasensya ka na anak kaw. Nag-emergency nga may ti babaunan tayaw. Sa nabalay. Last day jayan nga utang kaw. Kari kayo akari. Nga maawan mat matungtong palyo akariyaw. Sorry anak kaw. Ala kayo nana. Api nga asyak tin rason nyo kadagiti anak yo. Kawang matutang ko kada kayo. Ay na, bye-bye amla ka di. Awa mamapukaw kang ka. Para day talaang umanay lang nga isidsidir mo kanyak. Ibagayo nga min tagpayso kadagiti anak yo, anana. Sana siyak ti pagpambariyo. Di na nga rod kayat nga umutang ak. Binilin na pa yan dagiti na duma kakabagyan may adidak pa utangan. Kasano kat isugal yung mga amin nga utangan nyo. Anyat itantanamitin mo, Hilda? Ay, awan na. Kunap, mangantayon ta nakaluto ako. Gumatangak iti tricycle tapno ipasadan to ni Ensan Greg Manong. Uray second hand lang kuma. Ay katwa na. Mayat dahi taan na panunot mo ading kaw. Uray siyak gumatangak iti may pasada aji. Manggita akto iti mabali na mga ipasada. Ado mati napipintas a segunda mano. Una, ado dagiti kakasinsinta driver. Una, awagak to ni Insan Greg. Kaisunto ti mapan mangkita iti magatang. Ta nalalaing basit amang kilatis no niya tinapintas sa magatang. Uray siyak manong. Di malain San Greg ti pagsapulag iti magatang at tricycle. Agipawit ka man pa iti kwartak anak kaw, tanay. Si bakit man ti sakak, agpa-check upak ko ba? Nihilda ti pangipawitan mi iti kwarta nanang. Iso ti mangkuyo kada kayo no kunayong agpa-check up kayo. Apay ngay. Anda nang i-forward iti ladawan niyo. Nagado aladawan. Makisugsugal kayo matmanan. Sino ba tinang ibaga? Di yun amuin. Basta kakabagyan tayo. Sana amay maysa wano dudwa tinagi-forward iti ladawan niyo. Upat da. Anya? Unay mo na
Ang moment ugali o. Isa pasensya. Pagrigregatan biti kwarta dito abroad. Isa sapay ko mata, maawatan nyo reta. Agpaw ita, ngam ni Hilda ababaunan ti pangipanaganak. Ken uray ti abas tuyo di tabalay. Ni Hilda aminan ti makam mo. Anya? Traitor na kita kakabagyan. Ni, apa yan, nana? Na kita kakabagyan, mi Impulong na ka na giti anak ka. Nalaing na nga parbo ti Sarita. Ay, kinapudno na, nana. Inawagan dagiti anak yu, kutinong tandak. Apay kano ajak imbagbaga kadakwada ter aramidan yu. Ti minalam apan nagsugsugal yu. Diyak amo ti paglugarak, nana. Tano ibagakdag pa iso kadagiti anak yaw. Agungat kayo mag. Ngam no ilimad ko ti amin. Mamwandamot lang iti sa balay. Katsyak mo lang tiyong tanda. Basol na kita kakabagyan, mi Manakibiyang na nga main. Masurunak. At dan tricycle kan jeep dagiti anak yun, nana. Huwag nga raw ngam. Ada may gatang da iti kasta ngam awan may tagda kanya. Ha? Kan di pa'y lavan magtiginatang da. Nagita tricycle ang kaskadan jeep. Second hand pa'y mga raw. Sana bale ata may pasadan to, nana. Kumitan to dagita alugan. Huwag baki di Ay, apalan naktumanan dyan na apal ako mare. Guraan naktumanan. Ni, apay kumaguraan na kayo ngay. Wen takasta tinaapal a tao. Guraan na ka nga uray awam maday nga inaramid mo kenkwana. Guraan na ka taintarayamon iti kasasaad de Biag. Asino ako Mario ayan, nana? Day taman karubak dita. Anya? Kano nakasingsing po day ta ako Mario? Da kayon samot ti manggurgura kenkwana. Nang runa idi nakagatang da iti Vanda. Diyo pa'y kayatan ti mapandita balayda. Ay dinakman baliktadan si Kahilda. Apay, sino ti amaw? Siya, puno day ta akaaruba. Eh, kada kayo anana. Apay nga raw, akas na iso ti ayan ti simpatsyam. Siyak ati ayunam, tasyak ti mang paspaswildukan ka. Ay, di nakkonkontraan, no kayat mo anasaya at kakanyak, Hilda. Hilda, nagpauitan dagiti anak kaw. Wena na, inggatang ko na iti abasto tayo dito'y balay. Bagas, masapsapul iti kusina kan karga ti ref. Grabe mo dagiti nga anak ko. Siyak ti inada ngam di na maitalag ti kwarta kanyak. Di da kano ngamin kayat ngagsugal kayo, nana. Saan arason day ta? Ket si kamat, pagaayat mo mat no si kati pagpauitan dagiti anak kaw. Patpadaksan naksama ngamin, Hilda. Ni, saan mo't anana? Itian niya kumagapungay. Saan kong ugali ti kasta? Kahit awan tinabatay tempauida, uray sa nga ribulaang. Awan, nana. Tadya basit anabati ko inggatang ko iti sabon. Uray 5 gasaw, awan. Awan na talaga. 200 nga raw. Awan, nana. Pasensya kayo. Ay, imbagta nakita ka dito'y istor gabi baraw. Ada ka di ibaga. Anya day tanana? Kaya mau asaldaan jay jeep may. Ha? Ay, awang kwarta nga na. Kaya't ko kumaata ka sa pulak ti trabaho. Bayat kumang ay pasada, ngam awang mo kwarta. Di ka madanagan, tanalakalaang ti pangisalda. 15,000 pesos laang. Anya? Ay, kurang mo ti kwarta na. Manot kwartam aya. Ala, uray 10,000 pesos lang arudan. Awan kasta kwarta nga na. No kaya mo 5,000 pesos. Anya, ala, iyag mo nga arudan tan 5,000 baraw. Kasapulak ngamin at talaga ti kwarta kay. Kasano? Alag tilugan yan. Wan, mabali na may pasada day jay. Tanailakad amin ang napapilis na. O sige nga rod na.
Imbagayo na ha. Awan binabaw yan. Nana Olga, ape nga inala ni Manong gabi tilugan niyo. Imbaga nga ipa-repair na, at dadadaal na. Ha? Apay, anya dadaal na ngay. Kan kasano nga mo yung nga dadadaal na. Di ka man nagpakalaing nga gim-imbestigar, Hilda. Ha? Kung naman siguro kan nga damdamang. Apay, nalipata maun akatulong ka lang dito'y balay, may. Ay, sorry nana. Agdamag aklaang nga. Tap na amok to ti isungbat ko into nagdamag mo dagiti anak yu kanyak. No umawag da. Basta, di mo ibagbaga nga impa-repair ka o tapno awan ti adwa sa aw. Manakibiyang kalaunay matababa unay. Ala, ikag trabahon. Sana tila sipsiputam. Dagita laang trabahong ti siputam. Manungay tinadiskitaram girlfriend. Mangibingay kamot Agruam ka maten bonaw. Syakla ka na yun ang tagdisdiskitar. Day talag namnam ay matyamam. Ni Olga, may kasla saan tangagayam. Ti agayam, ang tinulaw. Saan akasta? Makadlawa ko na talaga. Syakla ang tagdisdiskitar. Sa inton at damadiskitara. Makibingay ka. Pati merienda syak amay. Bayam, tanu mga bakak. Ibingayan kan tumay. Promise. Agruam ka mo, bonaw. Unay kato'y girlfriend ko na aya. Sarde nga nakaon nga awawagan iti girlfriend. Tasaan tamat nga gayan aya. Akat agayam tamat. Girlfriend, babae agayam. Ay, basta. Diyak kaya tikas na nga awag mo kanyak. Ang mga no atapan da nga ang jowa ta. Ay, ikan nakarudan ay ti pagpuunak bareng mga bakak ikan. Sige, ngam di mo ipaabak ha. Masapul apangabakam ti kwartak bunaw. Uy, Olga, promise. Malas ka maakad kadwa bunaw. Naabakak manay. Oras siya nga raw na bakak may. Sikan sa ngagpaiso ti malas akadwa. Awan pa'y napuutak apan nangabak ko no sikat ikadwak. Ala, better luck next time Ado pa'y matigun daway. Bumawi kang tao. Ay, sapay awan pangalaan na iti kwarta. Si kamamatag diskitar iti kwarta bunog. Ala, bayam tayo nagtukal yun tayo mulak alaya. Pautangan kang tao iti pagpuunam. Ha? Kanayo na kasta ti ibagbagam. Idi pa'y lang nga ibagbagam nga agkali ka iti laya. Idi pa'y lang na panatawan. Awanan aday talaya. Nalungtutan. Saan mo ta? Laganus pa'y ngamin iday. Oho, pambar. Mamati ak tulat tano andan. Iso adi ka man kari akaray. Masurunak lang ang bunaw. Ay naimbag nga oras mao pari karpiyaw. Nay, Mari Olga, si Kamagayam, sumrak ka. Ay, ang yaman ak pare. Ala, nagtugaw ka ba rin? Anya masapol mo? Ay, kwa. Kasapulak na minti kwarta, kumpadre. Isaldak ko ma, tricycle ka. Ha? Tricycle mo ayan ay da? Maray, saan na tricycle na kita anak mo? Ay, saan? Kukwak na jay, pare. Regalo na kanyak. Isaldak itinala ka. Tapno masakak mo ila adagaws. Kasapulak ka talaga ti kwarta. Pagpa-check up ka. Apay, di na ka pau-pauitan dagiti anak mo di abroad, Mare. Imo na gidya nga anak ko, pare. Iso ang mabain akong ngagdawat iti kwarta. Anya? Uray isaldak lang iti 5,000 jay tricycle may paray. Ha? Ay, siya pa'y 3,000 na kay idulduling ko a kwarta dita, Mare. Malala, iyagmon paray. No iso ti ada, iiso. Tausar kitan ti kwarta. Iyagmaw, taalaan mo ti tricycle ija balay. Alam nga rin, ija ito balayon ti pangyawatak iti kwarta, Mare. Ay, dito yan na, paray. Kaslawang mo panagtalag mo kanya.
Iyawa mo dito yung ti kwarta. Taing kantulangan alaan ti tricycle medyo balay. Itagkukan ka ti tulbang. Ni, api-api na andaryo ti tricycle da na naulga tatakarpyaw. Wen, kain salda ni Mari Olga kanyak da ito, balasan ka. Ipasada ka. Ta sayang mo, naka-istambay lang. Anya, serbin asinaldaak nga inudak ipasada. Ha? Ala, amo ka ti dagiti anak ni Nana Olga dayta? Ay, daka mo Basta noon niya ti saritaan migin ni Mari Olga. Isulang. Sige, papana ko. Ala, ay sus. Apay nga insalda ni Nana Olga. Saan samot nga mo dagiti anak na tararamidan nan? Nana, ayan tayo jeep aginatang ko. Kan, ti tricycle lagi natang ko, nanang. Ayan na. Ay, anak ko. Agsao kayo ayan nagitimpon darmi ka na sinde. Kwa. Nakasalda, anak ko. Ya. Apa yung insaldayo? Insaldayo, adi yung manlaim pakada kada kami. Nangaramatan niyo iti kwarta. Kan mano, ti panangisal dayo. Asinaw, tinangsaldan niyo, taintay sa kaunan. Ay, jay, 5,000 pesos. Kajay mo tricycle, 3,000 laang. Unay kayo matan, tilar aramidin niyo. Gapoy ti panagsugsugal niyo, iso atila may salsaldayo. Sardengan yung aminan tigas na aramid niyo. Ipasubo na kayo dahil pa nagsugsugal yaw nanang. Manipulita, di kayo rumwar dito balay nanang. Agtalinaid kayo dito balay. Apay nga, di nakpalubusan arumwar, anak ko. Wen, tapno di kayo mapan makisugal. No ipilit yung ti rumwar, no di da kami denggan nga anak yaw. Nasaysaya adla pumanaw kami. Agabang kami, ti pagnaadan may. Ay, saan di kay pumanaw, anak ko. Wanan, promise. Jakon rumwar. No rumwarak man. Agpakuyog ak kanihilda. Ay, pakawanan dak kuma, anak ko. Ikaray ka, agsingsing petakon. Rumbang lang bakitan kayo ng agpapaanawa kayo pa lang. Makautang kayo, gapo iti dahil abisyo yo. Saanan, agbalbaliw akon. Jakon agaramay iti saan yo ang magustuhan, anak ko.